Tala whanama mahalo le soifua o si beire whaafonga I tala fōu le radio Samoa mai atunu e mamau ma le Pasifika. Ua tāua li pote le CNN le so ua muri ta ia ele presidente o Amerika o Donald Trump lana folanga e whaasala initia ma tuina iai tariffs e whaalua ina le tūranga o iei nei ona o lo lātou whaabau peona aveina nei lo lātou atunuu o le suau o mai Rusia. Pei taiwhai mai le CNN o Amerika ma Europa o lo o whaawau pea o na whaia la pisinisi o whawhaatawa inga malusia e whaitau piliona tupe mawai. O whina wane ai intia ua le talawhea ngai le whaopopo e Amerika o tariffs mō lātou e mai se o lo iei pea lava fo isi atunuu o lo o whaawau pea whawhaatawa inga malusia. Whai mai o whawhaatawa inga re vau Lucia ma Amerika ua whaiti te le 20% taru leo so whainga o Ukraine, a o le tausanga na tenei wa whaawa wai peo na avenane e Amerika o loa mai Lucia ilo lātou o tunu ue peo na whaamaria I whaamaunga le Census Bureau. O le unifo I Europa lo lātou whaawa peo le avenane o lātou o loa mai Lucia I le tunu e ui ua whaiti tia whaatawa inga I le valu suru 1%. Whai mai le manatua nisi atonu o se tasi leo tūranga ua whaawhainga tā I pea o nā anoa ne Lucia ia inga o lo o whaalala atu e Amerika ma le Unia Europa e winga I le tau fio le taua Ukraine o na o lea o lo o whaawau pea lātou whaatawa inga ma pisi nisi mai atonu. O le vea nei wa whea wane ai le matanga renga le vai whafua Denmark, le sui o Amerika I rona tunu uina ua nginga ni whaasararaunga e whaatatau I nisia di Amerika ua whaiania lātou tau mo whainga I tonu o Greenland. Whai mai le CNN o whaamtaranga o se suenga na whaia le ofisa whaasararau lea Denmark, wailo ai titi mai peta o tolua di Amerika e yeiso o tanga I le presidente o Trump ua whaiania lātou operation I Greenland ma ua afuai mani popolenga e ono fōlinga o lo ngāru rua e una I whina ngalo o tangata lautele a ngā I le whanau ta inga o Trump e avea Greenland o se vaenga o Amerika. O Greenland o le motu e tele o nā la oa I le vasa atalani ma o se territory o Denmark. O whaiwhai pia so iei whaamtaranga Trump e mana o e whaoa lea motu ma ia tā ua e mana o mia moni mafua anga tau le puipuinga. Pei tai o lo matua I te te iei Greenland whapea fo I ma Denmark. O whaamaria mai lai di pote le ofisa le malo a Amerika e moni o lo whaanga solo le whontanga le suide o le malo o Mark Straw ma le matanga luenga le vai whafua Denmark I le so, ma ua whaeroa le so upo a Amerika e le ai se tūranga, e ma whaiona whaatontonu ai e le whainga maloa a Amerika, ngā ioi ngā nisi o ona sitiseni, ma e whaalolongia fo I Amerika I a tatau o tangata o Greenland, e whaamautu ai lona lumanai. E tōlua tamaiti valu ma le se fulu tausanga, ua maririu ma le se fulu fitu o tangata lo manunua, ina ua oso whai se tangata se Kalesia Katariko I Minneapolis, I Amerika, a o whai se sauninga o se misa sae peo na whaamaunia mai e leo I le BBC. O le Annunciation Church e au fiai ma se a onga sa tumu I tamaiti a onga I le temina tupu ai le whaalawelawe, ta ua mai le se fulu fitu o lo manunua e se fulu whao tamaiti, ma ua lipotia ua whaasoro manuia. O le tangata na whaatupuina le whaalawelawe rua sutolu tausanga Robin Westman, wa mariwa I lava le teimi le whaalawelawe ma o tā ua leo e leini o na talaanga whaasulutu la fono. Whai mai tai leo whea ngai mara suenga o se ngai o inga le nei ua whaia ma le mautinoa whaasanga ina ialo ma whanau la iti ma isi tangata sa whaia la tau tapua inga. E de oiloa pe ua mafua I se ao na whaatino le nei o swa inga ma lo whaataria rei unga suenga. A wata ua le BBC o le na whaatiroina le whaalawelawe na oso ane le pito le no fuanga lea ma ta whana ane aina I tangata mau I whaamalama o le wharesaa. Mo se mori mau o se tamaititi se furu tausanga na whaasao ina mai wa ia whaamatalai na ala o na sao o na Oceana War sa ta oto I ona lunga e pupuni mai ai ia mai pulufana. Na la vea Oceana War peita I e fōringa o tong fitia le wharemai ma ua whaasoro ina manuia. O sa no le presidente Donald Trump o le a wha le fua le malo o tele e whaailoa ai le whaaloalo I soi fua ua mau mai le nei whaalawelawe. O whaamealofa e Australia masaina ta vale whaitau miliona le tau mo le atu Solomona e toe o ni nei vaiaso tani malo I le whonotanga taitai o tumoto le Pasifika le Pacific Island Forum e whaiai honiara. O whailua le palmio le atu Solomona o Jeremiah Manele
Waia mawaina nei ta avale luas fururua mua o ta avale onos futasi fo ia Australia a nga i leo Solomona a wale pui ngai de teimere fōna tanga. Ta ua le palemia o le lango mai a Australia e atangi ai le anganga o le wha alo ma le whiwha wawai i le vau Australia ma le atu Solomona. O li patia foi o le tau o ta avale umaia mai Australia pe a ma le tolutes ma le whamiliona ta la Amerika. O whaelo fo e manele, e luas fulfitu fo i ta avale o SUVs, fo i atu e seina e whea vea iei fo i malo o le whono tanga. E whaase fulu ta avale atoa na o fo inatu mo le wha moe, ma o le tau o lea fua i seina pea ma le miliona ta la Amerika. O le whono tanga lona rimas fulfa le ata i ta i re Pasifika, o fua e whatau nuu, ma i rea so valu i rea so se fulu rua o se tema le masina fau. Ma le talamulmuli, o le ripoti au pito la tamai ala matanga rengo le soifua maloloi nei Samoa pe ona whaeloa le li teo wha malo ni Sila, wa ta uai ua whae titia leo whae o tangata a fia i le tenki Faiva pe a whaatusa i le vai aso o tonai. Ta uele matanga luenga e o mai le aso lima au kuso le aso ngofua leo le vasa nei, wa lata i le tolu afe tolu se lau fitu sfuruiva tangata wha maonia mai le potu sue le a fia i le Faiva pona iwi peitai, wa mai ta wina ua whaititia le tūlanga whaatupula ia o le whamai. Whaititia tangata na awhia le vasa mai le aso se fulu walu i le luas fulwha au kuso pe a whaatusa i le vai aso i lumatu, ma ua whailua mai i le matanga luenga o le walu se fulu 1% o tangata awhia i le wharamai e mai le moto o polu. E to ono maririu matele i alo ma whanau se lau walu se fulu wha isi ngase na tau whia i mauta ngase u polu ma savai, mai rea o whainga se lau luas furuiva o toe tete ai tua. Wa iei le whaasisilanga ma le matanga ruenga wa onga le atunu o toe a mata onga le whanau le vaisa fōu, ma o le ale ai se tu wanga e pe o na masani ai i a se tema a ngai ia o ki topa se i vanga na le aso malolo o le lotu tamaiti le aso se fulutolu o le masina o ki topa. Tala nā le Radio Samoa mo le nei aso soifu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O te mana o ia whaafai fiewe malanga inga, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o e saunga le mūla ua inga i lo mātou pitunu, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o i se si o manga le lei, o le ala lea o lo pahalota. Mātou te mana nao ia iaise leo o le mātou pitunu, o le ala lea o le mātou pahalota. O te mana o e whaonga te taua o rates i mea talawhia ngai, o le ala lea o lo pahalota. E te mana oi ni mea sini ona lelei mo Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mo pitonu o Aukilani. Mo nisi whamtalanga tanga iane i le voteauckland.co.nz. O le teime whaari ai le tāleni al tama i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tau te wala uria o ia e awai i le taubanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le kauni tikta. O le tama e siliana reactions i lunga o le Facebook, o le amanu malo i se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama, tama umalawa o le lalolangi. Avia maua sosa, omega ka, ia maloi moa, omega ka, sabale tau mo fie, omega ka, fili mai loile omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitifitu lima walu tasi lua. Susu mai manukau ne, omega ka, umalole keisile omega ka. Radio Samoa. Naslima iwatomu. Amo. Samoa, le nu'u o te noa foa
pefea nanga loa tu oi leva ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuku o te nofo ai E wha pefea nanga loa tu oi leva ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Samoa matalasi Solo la poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa a pefea nangalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matani Momoli atu ai O alo fai la u Samoa matalasi Rangi mai se matani E momoli atu ai O alo fai la u Samoa matalasi Fie, le afi, pe asa vali Lona la lele, ma folinga e whilanua i Pe wha pe whea, na ngalo atu olo wingoa Samoa, ole penina oe ole vasa loloa Anima se matani e momoli atu ai ua lo fai la u Samoa matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai ua lo fai la u Samoa matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai ua lo fai la u Samoa matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai ua lo fai la u Samoa matalasi Ua lo fai la u Samoa matalasi Ua lo fai la u Samoa matalasi Party rock! Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Let's go. Ayatu ipe ayole fatifa mai o. Oliba una tata amase solo lleva o. Jasila ba ole mate ile me ufo mai ya. Ulupe ole fanwa ufia ai ai. Wa wala ilo tolanga
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Attending some things I see. Give it if I need it, they say you see that. Woman, you know my body, I need some. Well, man, you might not wait me, I'm no see that. This is attending some things I see. Give it if I need it, they say you see that. Woman, you know my body, I need some. Well, man, you might not wait me, I'm no see that. If I need some more left for us, it's the second left for you. I'm killing some Samoa, oh my God. Left for us, it's the second left for you. I'm killing some Samoa, oh my God. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling.
Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela susulu mai ma o mana tuai La u Samoa le nuku o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai Hangi mai se matangi te momoli atu ai O ua lo whai la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi te momoli atu ai Lo ua lo whai la u Samoa matalasi E a talofa lava le paia mawalunga o fualofa ma whaatalofa I a te oe. E le swafa manu malo le tātou li whaolo Yesu Keriso. Ia, ua mawhai ai o na tei mai le soifua manuia o le atunu. Le soifua tautua, le soifua au auna, le soifua ngalue. Ua tātou toe whelua iei ma le au auna. I le nei fo ia wauli o le aso tofi. O le whaatawhiti o ngā ruenga o tiute ma Faiva. O alofi lima o le atunu. Ia maise o le ngā Gagaifo I o Faiva o Samoa. I le nei fo I aso. O le aso lua se fulu ma le mali. Aso malolo I Samoa. Ioe. Tā pena le lei ai I le big time, big day tomorrow. Ioe. Patu o le palota au tu o le atunu. Ia. Tātou tālia lupe o maunu ma tātou. La lafo au. Ia foe I luma o le atua. Tātou sāva vali ma tātou ulima I le ponati o le sātoulo Yesu. Ma tui nātu o tātou mana onga I luma o le tua. Ia tātia la ia lea iai. O ame tutupu mai, ia, o le a fo le whiriwhiringa le atunu ui whai. Ia e tātou te pepese ama wha manatu winga o tangata. O mea sā whai I tangata. Ia whapena fo I le tūlanga manuia o mantua. O la lava no nofo le istangata ma whaatalitali ele I manino ai lona mawhauwhau. Po oi ave I ailana e kisi I le aso atahau. Ai au ngā lala tātou whamanatu atu. Pei o le tiute le nao le I ātau usavea. E whamanatu I ātau au e te nofo I lunga le au pā. Whai lau whai unga. E te le maalili e te le vevela au e fia vevela. Punga a koe kongo le awhina ngale. A fia malulu punga I ngale le. I le mea le ngai e sauai I le mea le snow ma le kiona ina ia e matua maalili atoa. Ia, ai tā ua tele le tātou wheloa I le nei aso ma whaamanatu pēr I le atunu. Mea sā tutupu le whāsa fulu tau sanga ua tuana I atu. Tātou te le toe fia o I ai Samoa. Ale alea tala whai mai. Ia e toi fia whafo I Samoa I le mea. Ia whafo I le polonga. Whāsa fulu tau sanga o le nofo ma pula atu o Samoa. Ai whai ale mea pule ele tangata la tau ia. 40 years of sacrifices that our people have put up with it. With that nonsense. With so long. You know, and so much time now. Anyways, yeah, tawana mua fatalofa, fafeloa, o folofa, ya te oe, ya ma fatalofa fo I le tatou vanu nofo, ya me se lava fo I le tafatolu, o Samoa, iona tulanga falupe, pa ia mamalu fale malo, pa ia fo I mamalu fale anganu, ya ai ia mawalunga se vi inga le tua, e momoli e ana au auna. Ai asa vi inga o le tua e momoli e tātou o tangata lau tele. O le mea le nā e tā ua tele. Ia, whaatulo wai I tulanga whalupe o le atunu. Ia, la fuatu ia tau tau mua mapule ma le whale o polunga. O whale o polu tutofi. Ia lau tau matala langa ma le whatu ainga tausi le nā.
Ia, awa, ia le vānu no whai o Samoa. Ia, ele ngata fo i lea. Whatalo fo i tamam tina mātua. Tua asina sina o lea tunu. Ia, ele ngata i mauto malawa, ia whapena fo i whale o tangata mātutua. Ia, o ho mauta ngase. Whatalo whatu. Lei atau o savea, leo lua i ali, se yuli pestata ma langi le nei. Al Harrington tumuru vaulabea. Ia, ole au na masani wa tātou wheloa, i o masangi a kākou kalama kākou upu. Tātou te tali ie foi. Ia, pāorat o na solo le tātou whaasoa. I nisi o mata upu. E mari, e onga. E o soile fe o listangata ma whali i ai. Ia, le mea lātou ia. E au mai avatu. Au mai avatu se ilonga. E la ua kua wa le la vamo ia e sola loa. Whatalo wa lunga le tātou apio fōringa. Ia, mai se fo le tātou YouTube channel. Ia, whapea fo i si fola o upenga ta whailangi. Pe o na iai le Instagram. O le Twitter ngā o sui le X. Whatau le X mo le Space. Ia, whapea na fo i le TikTok. Ua makua marosi mai fo le sau o le TikTok la kou ia. Ia, le nā. Ia, o tō umalawa o mafuta mai lunga le tātou Facebook page. Ia, whatalo whatu. Malolo soi fumanuia. O Wirelessy Chain. Maloli soi fumanuia. Fuatino Josefa talo for sister. O Maureen Tufele. O le ngari i leo Maureen ma sofatas. E o mai fatas i la page tas. E fo le teimi sa wei al kanga kala kou ia. A o tangata nei i bumu mai whatalo fa Maureen. Ia whapea fo i ia so o fatasi ia lo wali. My West Valley in Utah, Salt Lake City, Utah. O i leo tonu mai. O Cameron Byrne, talo for Cameron. Alo le soi fua Maria. O Polonga leo pena unasa. Ia, whatalo whatu, malolo soi fua Maria. Whawhawida tāri alu. Talo for lava, malolo soi fua, malolo ngā lue. Toi tasi alea so toi to tai au. Ia, wai whainga luenga uma ia le tātou o tunu i nei. Au Samoa. Kua i malolo le lei lava Samoa. O Sao Leonge, tāno wha Sao Leonge Niu. A whaese, alo le soi fua Maria. Whawai se le uma le fia whalongolonga lau soi fonga maluma le manino. Ia, le lei polonga, tālo wha lava malolo soi fua Maria. So vatasi, talofa, alole soi fuamduia. Ia o Josefatu Lawano, talofa Josefatu, watching and listening to you from Hamilton. Ia, to tele o tata wa ingai Hamiltone, matoko roa, fatalofatu i le tofine ia a ingai fa, polo tu maitai o ina. Ia, malona ali ia Gerard, male whanau, male a inga Hamiltone. Ia, male to tele o tata wa ingai lo iai. Ia, fatalo fatu foi. E leuso ya Peter Eneliko, watching you from Western Park Village, Ranui, Henderson. Ia, fape foi, fama o Jerome, le fia falongo le pese Jerome talo fa i la setemi. O Selosa, Rosa Seumanu, talo fa Selosa. Kia rana to you. And Palepa Tomata, talo falava balo le soifua madria. O Angel Nathaniel, yeah, Millennium. O Totelia, o Millennium talo falava balo le soifua madria. Fapefo inina taofi, o aso vale tuiatua, tulimanu, alo le soifua madria. Totele, o to wale ye mo mofio soi mailunga. Yeah, e fatalo fa mai. HJ, o Tiresa ene, ia, maloli le soifua manuia, ia, ma le toa tele le lainga mai. Ia, mana tua voi la. E le aia se tātou porkala me, e iaia, ia le au tau ai maa, ia i foi ma le au whai upusa, ma le au palau vale. Ai lai tau tisi le fia le ia, ia sia ua mio, ia i tangata nei. O nai o tātou uso foi, ma nai o tātou tua whawhine, o lai o mai fake pages foi. Ia ele mawhai o na alo i le whatalofa ma le whawhiloa ia i lato. Le au palau vale ma le au whai upsa, ma le au kau ai maa. Ele tala fo le.
o le muanga ngana, o le peo se upu poto fo i lea i le ngana peritania mai. Aua e te tau ai maa pe a whai e te nofo i se whale tioata. Aisea, awa e uma fo i lu maa lo whale kioaka e ngava aila ia lele ko uru kai kasi fo i lalo. Don't do it and throw rocks when you live in a glass house. Because why? They will kau ailo whale i maa, ia nga solo whangai fo i la ia lea i lalo. Ia o upu e watu au mai tātou te tali a o le pōna pō. So lena u whanunga longo i le pese fau o le tangata leo o le uso moni a ia teau. Ia tolu ma nave sua misilu ki sua. O le matua mana ia lava o le pese. Talofa na mula ulu, cap, ia, po le uso foi a capineta whaso o tau loa. O le rewe mai mafuta to Sydney, Australia. Teresa Ene, Lupe Lofa, malo le soifo maduia. Press the like button, push it, and share our program. So vale tu ia tua, ia whapea fo i Teresa o Lupe, ia maotu umalava lea ua anga i mailunga. Tufal tātou polkalame, leanga e tā ua tele, ia malamalama fo i tangata. I mea o lo tupu nei. Le misisa le na whaia i le aso sā a le fionga le ati ipkopo. Ia Moses Vito Lio Lui o le uomoni ia tea. Ai te lefo i lo maso tanga, i lo mato nuu i sa fotu. Ia whapena fo i male i tu malo nganga i fo maunga tasi, lua, male tolu. O le sofo i. Tātou te oai, ale a vangavangaia i tu malo malava, o le motu tele i sa la whai, a o le i o le tātou whai ngā pālo ta tai au. E te māla mai fo i la ia leo le tūlanga o lo i ai sa le longa le whaitau atu le alu whapea, sa le longa sa la valu se i o atu i iwa ma, ai alu lo tūtauanga vale, awanga le pāwanga o mori i o le tātou motu i sa la whai. Na ina tonu al mangatonu. E taulo ina ana ua roso ese male waa ma al wakulunga le pasi. A e tau matau, ia waa nga iloa. Isi pito no o sa le longa se i tau i sa la valu. A e alu lo le taunga vale. Ia lela e alu lo i le tu. E tau atu i maota, ia ma tafua, se i fa solo atu ai loa, ia le atu palauli le na. Ia whako a whailoa, ia i o kingi fo i whatasi i a sau. Ia, o le a tātou wō iai. O le tāua lau tātou exercise i le mea lena. Ina ia e loa le tu malo, e fia nu o le tu malo lena. O ai la sase e iai i le tu malo, i le pae inga o le sfuru valu lena te atu nei, sfuru fitu lena te atu. E to a fia sui lai tā momo e a o a pati lai. O lo o tā momo e mai ai i la tau nei. A e fia fo i le lola pa lota wa uma o na faa mama le le. Ia ona i lola. So you have some sort of an idea to figure out the numbers for tomorrow's general election. E lola i fa pe wui. E fa afe ia ai to ono tangata ia. O lono winga la. A vai i le afe. A vai le ono. Ia, ono fitu whalua, ono tolu sfulu ono. Lono winga, e tolu afe ono se lau. E malo o ili tangata. Oile ai, e tolu se lau ono sfulu. Pea fufuala i ei whapena. Ia, e whapena le tātou exercise, ma le tātou ngai o inga o le awhai. E te alo fau lai mei lau peni ma lau pepa. Nofo ina, a wala e o lo ili mea mo i a e tupu tai au. Wa e loa le lei wha avasenga. E te whai alama o ia lau whai unga mai ina. Ai o tele i ta ua atua. Lei tu malo. Ma le tua le palo to le lua hafe lua sifur ma le tas. O le mea mata utia le naha. Awa o risi tu lau le potu sa matu nonofo ai. Se umanu i nei le mele o te sao whai e tuai. O le sunga le ri awa o e tawai meni. Ia whapena fo i ma le... Ai fo ina tātou iei o...
o le sunga le pali tele la fluff. Ia e malis. Ia. O le tele o le teimi na whaasoa i le pitola. Sa au ta'u atuat. Le sui o le atu lai mai i lea i tu malo, ma lea i tu malo. Na o lava na sa o umala u whaitau. Ma la u mate. I tu malo na tu lai mai. Na malo mai o. Luas fulu i tu malo sa la whai. Se fulu fitu na manu malo o le fast. E na o le tolu ana o se. O le malo la o le fast. I le whainga palonta le na. Na whatu lai mai o. I le motu tele o le pule a ono. Ioi, o le pule a pule ono. O le mau fo'i a pule ono. Lena mua la ngā ma tātou sāwa vali e ma whai loa ma le mau ma tū mua. Le mau le nā. O le sao le tonga o le atunu. Samoa mo Samoa. Ia le nā. Whawai la le tala le ati e kopo. O mo se vito li o lui. Le aia ma se mea le lei o iai. I le vau fai pule ma tātou te tai na le attack. O so fa i lau, o so fa i te iu. Ai o mano o fai atu lau tala Samoa. O le palota le nei. O le ao o mai i lalo. O le aso solo mai i lalo. O lona taunu unga. E fua i ta ma lato wa mio. O lato winga ma lato tala ma lato upu e fai. E atangi ai. Le alofa. E atangi ai. Le wha maulalo. E atangi ai. Le ono sai. E atangi ai. Le wha alo foi. Toi wha alo. O upu ai. O le wha alo ma le wha tupu o le file mo. Ma sau noanga. E atangi ai. E le wha sili au pule. Ioe. E le fia tangata. E le fia pule. Ioe. E le wha maulunga. E na te le wha leanga. Matau wha leanga i tangata. E le mana o e pule tutu. Ma pule fua i mea isi. Le la. E se le tā ua le mea le na. Ina ia. Talo Faiva le foi mai lau sifi po. Solo sa vea. Se alo fa mai le mako sifi po. Mako le ua. Ya, malo. Whaftai. O le whaamurianga le nei mo o tau lau sifi po. Ianga le leile atua. A mata mai ai le u. Ilo tau fale. O na e anga ili ta vale. Se iau o mai lunga le ala tele. Se e tau nuu i o. Male manuia. Male saunga le mu le fale. Whai ngā luenga lo e ngā lue ai. Ena ia tau nuu fo le wha moi le fiafia na nei. Ia, i le sifi po, a wai umbi le po. Ia e peo na uwhai atu. Aua e te tango e lote se ngā luenga i lo whatonu ina mai. I lau job description. O le ale wingo le nātala. E le o ta ua mai i o tiu te ia. Na e luatu. E se le ngā luenga e loko. E kere e loko o e se ingisingi a pere masinga. Whamari e ki kango e se mea vili ai. E se i ia waia maa ngisi mea ma e kango e loke le awhio le mea. Le masingi. Awa. Vili le ingisingi a. E sau. E tango i le a fo e whaito tonga le masini. Ale se mea le tango e fo e nā. O talo fatu le sunga ya Mark Silao Vaisola, ma lole soifu manuia. Listening with my grandmother, oisio grandmother, o Ioana Sua, ua malu lula fiafi e sa o le leki. Fatalo fatu le tina matua, Ioana Sua, ia fa perfo i le sunga Mark Silao Vaisola. O te le lopo whelwe nai te lua matamata mai ai. Whamai lola ia leo le tala ale. Ale afo ia le ati e kopo. E mana o mia te tai e tautala e wavala mai fo i le alofa. Ma le alofa moni o tangata. E amana ia tangata.
Alela fatu lau tala, so se taimi. So se taimi. O se tua inga te tai le tu te fia whaalongo iai. So se taimi e tala noa mai ai a tule e pasai lele. O le tala malos. O le tala pe o se tala e whaatonu ai le tangata. Mani tangata, male atunu. Ia, o le tala le tangata o ia pule. Wana o ia, e loa pāle mia, wana o ia, e loa minsta, wana o ia le poto. Ai ei le tangata e fia te e mai, le mea le mana oi. Wha mawai mai. Ai fo le tangata e fia poto mai, i le mea o mana oi le malo le whanua lea. Tu sa polo kou whangua. E whakua le malo o mai le whangua. Ioi, e wha pēn lana whaini mea. E atangia i nāse lofa. Ma se anga le lei e susulu mai i upu e au mai. Ma whawhaula i Samoa. Listen to that. Is that the kind of person that you want to lead this country again over 40 years? A whatu lor malo, e a mail whanua na a mai loa. Awa tue whalawala stangata. Tu sapo kou whangua. Nau el tu la fono. Ka whalawala kanga kongi lo kanga malala. Does that reflect o atangia masului ai i nā le lofo le tua? Mane saunuanga steita i whapena. Le ala nā leo te whatuai. Ma fau le teitai. E mai upu o upu e wha maulalo ma wha sifo i luma o le atunu. Ma wha olo ma au. Ioi, winga nao teitai na sunga iai i la uli al mali e toa. E tu iai ma wha ngangana ina e le atua o le atua o upu o le atua of the light. E malu, e langona ai, le ava i tangata, ma le alofa i tangata, ma le amana ia ina o tangata. O winga o fia me, le fionga le sa whapito. Ia o winga maasani ala, ta maita. Ia, a talanoa lava e talanoa i le mea o lae, ieilu na mafufau. Ia ma le mea o lae va ai na ia. Ia, to me, o le nātura lava lea o saunoanga a le te maita i la tauia. E le lifa i le tū lea, e le alu leisi tū, e whasa sa o lava fo i ona langona. Ia, ma au mai lava fo i a o a fo i nanofo ia, e ale sa whapito e whaleanga ia sistangata, ia whai e ia na tala. O le solitu la fono, o le se i malea, o le sāwa vali i whainga whawai, ia me umua whapena. Tolu te tai nei, au tue papa i fo iai. Ia ona tā ua lea, o lau whai unga e whaia i le aso ta eo. Ia tātou mai i anavatau. O ai, le nā e te tilo e wale whai umātu whangatu pia tangata nei. A te tai nei. A o le tufa, o le tupe atu le epa. O le aluatu wale nā, mōsina teimi whātāpula, e lea toi fo i mai. Se lau aso e tō whai le tupe le nā. Tolu māsina. Tasi le vai aso e whao ngā ai le lima se lau tāla. A le ale umi o le tausanga. Se fulu tasi māsina ma le tolu vai aso. Lima se fulu ma le lua vai aso. Tasi le vai aso e te aia i le lima se lau tāla le nā. A o le si lima se fulu ma le tasi vai aso o le tausanga a to e se fulu ma le lua māsina. E ke ngau i ima e mole ma mana vai. O le tupe ua pē, ai mana tua la. O le taimi lava. E le ai i se tupe. O le taimi fo i le nā e tā ofi, tutua i ai tula e pa ma se ilunga ma le tā ofi lima. O le pasi. Mai ia saulo le
e le TV ma faila na whasisilanga e o te asu atu vai malu i puenga o le whafonga mai o le tātou watunu ia tō whamali ma whina ngaro mali ua tau fia le tātou tufa ngā tupe o la iai le whalawelave ma le whawhitauli o le tātou sotanga i le whaltupe o le lalulangi ma le whaltupe tu tono a tinae a sia o tāofi mai ei tātou o le lava tātou tupe maua i loa e ave whafo ea whapena foi o tau le toi la fua mai se le wakau le la fua mai se le ki mai e kungu i whafo wakau le koe la fua mai se le ngi mai whafo e o lava e tau a inga ia masalo na tu silafia o te loa o le toi maua mai ni tupe i tangata ia i New Zealand ma Australia ia lana fo na o vai e tuai le tātou Foreign Reserve ia o tau le ai se mea no winga o le malapanga le mea la tu lai mai pe o mai ni whalewe lave mani mala whanatura ia po nionge foi, ia po nisi foi whamai. No winga o le loe tātou. Le ala la lea o te whamalulu atuai. O mātou lava na whaia ia le tātou anawa tau ma le manu lauti. E le nāse leni le nāwai teimi. Ia wa te atu foi le nā taimi. Ioe. Al teimi le nei tātou māti tiva whatasi. A tātou whasanga i mati tiva wātasi. Ea la ua whamuta i nei. Ea le toe tuwha i nātu. O le manatu o tau, o le malo se la au e fua mai ni tupe. Le zau aka. Awa le mea natu i nei whai poto te... O le natu o tau o le malo e ola whalangolango i. O le mango le tu i o tua e fua mai o tupe o na lau. Mo tau le o ai e tutoni tia pula mai. Ra whaingi kou whako anga. That's exactly what's going to happen because he's got the power in his hand now. Pe a whai o mai. Nā taimi ai o te whai atu Samoa. Lea la ua toi mi milo le tamaloa, o ta watu i ate oe, le alo whanga, o le atu whaalangolango mai o le fwoi oki le malo la kouia. Lan me kou ke le oe ko kou whako anga, ea mga lua ina o tau whanua malau ele ele o le tofi le nā o Samoa. O le tufa ngā tupe la lea, fo lea la auli la tau, ya, la waru le tupe, la tu le tupe, ai toi mi milo mai, e whai ati nae. To tōla wile ele. Whai le tonga le lafumoa. Whai ia le whātoanga. Whai le lafpua. Whawhanga ni au povi. E tali ele atunu ui tala ia la uri. Ai le i loa. O tangata uma i e tali e. O meo vale mea na tu lo al whafonga le atunu. E ala no whapena lo winga. Oi a tali e. A o le ala le mea te tua iai. Pe a whai wai le halu. E whai sa wati nae. Ma tuun i a fo ini tia pula ele ele. Ma halo e a sambo mai, pe mo mi au kama i mo i ole le ofisa o whatoanga. Le nā o tufa. Au mai ni au tama i pua i nā. A mai e tausi. A mai masau whangawhao. Se whangawhao nale se tā noa, se tasi, povi fine. Le pove fine, le ta no fa fine a mai le su alu e su e mi se po e fa ka fao. Me mali, me ka. Va tu e fo ile tu lang mali. Ole ta u tele. Ole ta u tele, ole yai. O atina. A tu fa tu la le tupe le tu le pa, ole tupe oti. Ole tupe u pe. E le to e fatu la i mai na ye o mariri. E rwa kua ma pe ai, ia ma whare la wasi ai.
There is no return. E lei se toi fo I mai po se tupe e toi ola mai atina e ai seisi mea. La le me tupu. E te luatu e vatu lau card le ATM. Ai follow oil card. Follow oil ATM. E unga follow lau card koi follow koi moe. Wa no money wa kaput le mea. La le kungu vidi mai le moa le ainga le whaia la tu watina. Whalonga ku mole a koi malo mangava wa sa sala mai le mangongi. O le moa kung pao. Ma le whaarifu kalo le ainga lai whai. Samoa tātou te lei masani ni mea whapea. Lea la ua mai tu le epa ma le HRPP e tau whate tai mai lea mea. Mea lea na whai e le whaasti le, taimi o tona I atu. A o whea na I ai le whaase fulu tau sanga. Mea nau te whatu ai. E le consistent le upu whaperitania, e le whaawawina. Le porkalame le nā. E ala no whai atolo ua lofa I le atunu. A lofa ia oi malau whanau, pānota ma le lofa. I au wati na e te tau na whai. La e maua, la fo e tufa tupe, la uri la tau ia. Make sure, male mautinoa, e toi ola mai I se ati na e toi wha soha tuai foi. Ile lau tele o lau a inga male atu nuu, male e kalesia, manuia a inga, manuia e kalesia, manuia nuu, manuia I tu malo. Mana ia le whalongolongo atu I le asona nafi. E ana whailo le whangatia I le so. Pulenga o waa le tātou o tunu o au fiai ma le tātou waa o le Pacific Forum Line. Se fulu ma le 2 miliona le tupe whaasidi ma le profiti. A lea fo I vaenga tūma oti o le businessi ma le company tūma oti a Samoa. Se fulu 2 miliona. Tau a au I nātu ana nafi I le minsta o tupe o le malota o ave le atunu. Oka o kai ta I mātango fie. Ioi. Tau fia fo ia nafi seisei tamali lawi loa malana tautua. Wa lewa na veo o whaamasino o whaamasinonga whanua mswafa. Lea fionga ia tau ili se kuini. Wa avea nei oia. Ma tau fia o se Palestine lango. Ile Palestine autu. Sui Palestine. Oka. Lands and Title Court. Ya, le nā. Le matanga ruenga sili o nā. A ngā I eile tō tele o le tātou o tunu. O whaam sinonga, o whanua maswafa. Congratulations I lau fionga tau I ili se kuini. Ya, ta waa le toa. Anga le leile tua. Ya mafoa I le mau e tele. I le tō wha ma le whautanga. A me se tulu I le soifua. Whaa fua loa. Ba ia whai ai whai unga le lei ma le ame o tonu. Ia manuia Samoa. Tasi le nei. Whamasino. Faiva I ana whai unga ona e whai tau le tūlafono ma malama I le tūlafono. Tolu aso e whasa ai le awa balosi tolu le tātou o tunu ka I māngaia. Ia ai popoto fo I tangata o le tātou o tunu. Nga whasa mai ana nafi a le awa. Ia o mai le teimi le nei e whasa whato ata tala e le tai au le astona. I whasa fo I tai au. O le popoko I o Samoa malana mela o whai. Lana mela o whai I Samoa. Nga whakau mai a ngafi le awa. Ma kua I whaku kumo I pusa I sa tangata. Awa fo I la. E ona nā ia le whale mawhai ala ko pāloka ma kifa solo ai ngai I le vai whale o le tangata la tau I lona loto I whale. Ma ingua ia ngā wa e le ima se koe whewai. Wa whewa I fo I ma leo. Po e le au soli tu la fono. O le au inu awa ma le au e whewa I ma whewe a I ta vale. Ia ma le au whaaleanga pālota. Tāno whai. Ka ingo I ingoi. Wale lei o mana ia tele le nā whamui moi. Leo te wawa I antu. Mafuta mai fo I se uso. Pestanta Malangi Alex Sekona Fido. O ia foi o le fonga o le polokalame.
o Samoa so fatasi i le lo i le Plain FM i le siufonga o Samoa i le ala leo le na i le ayo keriso kale stete in Christchurch ia lewe mai ia na ona whamanatu atu pa ia mawalunga o Samoa o loa lana papa au le ayo keriso i kale stete ia ma le tulanga o loo iai le whamoemoe i le lātou mafutanga i le asua tai au, o le mafutanga lea. Ia na ua au whaatasi ia le teitei whono, ma le laulau whaatonu, ma le mamalu o le au lango o le whaatuatua i le atua sa mua uatasi. I le lātou whaamoemoe o le ātāpua i whaatasi. I le tāpua ia o le whainga panota, asfaraile le asua tai au, luas fulmaleiva, e o le masina le neo kuso le aso tonu o le whainga pānota lau tele le atunu tā le tū lai ono i le awhiawhi i le no whanga le neo le Multicultural Center Hagley Park e te tala i le tātou ana pongi tai au i mamai mō tāpua i fōi i le whai unga o le pānota masalo e iai ia se screen fōi lele ia ma le audio tō te whanongo mamata mata atuai. Whaafitai o lo sainia e le pelestene, male lau a whono. Kala estete, le ayo keriso, ia malau tō tāpua inga. Tala le leili tō ane pongi i le awhiawhi a tae au i le tāo le ono. Nāli e kou ke akuari ua umare whainga pālokari. Mana tua e tapuni ia le whainga pālota i le tāo le whā. Ioe, e mana ia pe ana wā o le whamoemoele ia i o au ki langi i lunga nei. Mana tua e tāle i tūlai walu ta tala whale palota tai au. O le tātou big screen o le awhia nā i Manhattan. Wa e o atu le teimi ua tāle i tūla e whae le fiafi. Ua tapuni i le whale palota. Wa matona o e whaitau le palota. Tasi lea mea. O e matua i iwi ai o kalinga mo maka pe ai se a o le a tuu ai se i whaitau le palota i lea vai aso. Pe whaitau fo i e whaato ara longo mai le vai aso fo. Se i sini lea mea. Mai o lau whautuanga ma le tuu o lalo le nā. Lau fionga i le komisina o whainga palota. Wha mole. Na tatalo atu au ne i moea le panota. Au foi ne i umi o na tu. Whai e lava le teimi lava le tasi. A ua vai nisi, su e atu nisi tangata e, tau ave le sifi. Ia sau i whafo, ma sau i tua, i unga o whailu mera o le palota le i tu malo, ma le i tu malo. O ia la o la mo moe. A le la moe ai ma le palota. A la whawhewhea le whai. Talo sia o whaalongolongo mai. Mai o te loa lava e tō tēne whaalongolongo mai. Ioi, o ana nafi fo i sā mai mō le lei fuai lava, ia le fionga le komisina. Ia malana au whai ngā ruenga. I le pola kalamia le ātou sa vera. I le ngā Gagaifo Faiva i le asua nafi. Na mafua ona sā longo mai stasi sā lātou mata ai. I le pola kalamia le ngā Gagaifo Faiva. Ma lātou whaalongolongo mai ai ia utu ua lalo ia lo o tu i nātu. I le ofisa, i le komisina, ma le au whai ngā ruenga, ina ia lo whangia. Ioi, awana watu la utu o lalo nafi. I lau bawai atu, wala lata tele leo a ngā i le pusa le tu o le tangata i mantua o le oto ieni pupuni fo ie. Now, o le lata tele leo le to ina po le o le matua po ai lava le la alo atu e whela le palota. I leo se mele lei, atangia mai ai le a fo le mautonu, the uncertainty. It's not the uncertainty, but the panic mode. E fefe le lo matua pe popole fo I po le ase mea le na tu leo ima tilo po o ai le palota e a o le suafa wa vela na e kisima. So my advice yesterday was not harmful, but very, very helpful in terms of having the space, giving these elderly men and women, our parents,
the respect and the space so that they can make their minds up. Ma whaia le lātou whai unga. Mauti noa, eo noa ma le popole po ai walata mai, ia mantua la e tū leo mauntoninga. So se te me tū oistanga te mauntoninga whapea, you already know, he is a man in authority. E ei le pule whapitoa lo i ei le tangata lea, o le tangata o le tulafono. Wai ai e sa so tulafono o tū mai i ma tilo mai e tea, o wa o la ngona na o tangata mātua. Ia le na, ma watu e foi balau tala. E le ai se mea o le a lai, ona toe tāo fia. Le whaita wina o le panota. Please, give it all your best effort and the possibility of every good nature of your service with honesty. Ina ia whaitau o ne moea le tātou palota. Tātou o ese mai ia mea na o mai e fo i le lua fe luas ful tasi matua atu. Lua fes ful maleolo. E fiu e whaatalitari, e fe ala te tai o pati, i le po atoa, ma whaatalitari atu. Awa le lala au tau whaafonga mai i le mea lena tupu le lua fe luas ful maletas. Fiu e whaatali. Mo ea. Aru le po atoa. Aia. Na whaitau. Au i la tau le wha au tu i le ofisa o le komisina. O tangata moni lava. O tangata moni lanu moana o le pati ale to ino tu le epa. Le hero pipi. Le komisina sa iai. Ma i la tau uma sa iai. Na la tau whaitau ma la tau i loa o tupu le whala velave. I le whainu mera ua whaia ina ai le hero pipi. Wa lātou le mawhai o na ngana mai e tau mai le mea o tupu. Aisea, whale tonu le mea. Hoki I le mea. They're trying to spare some time to tell to le epa you lost the election. Your numbers are down and low. Ioi, o le mea na tupu. Exactly what happened. E o mawhoi o papa I lisi a ngeli o le mata upu leo. Awa o le whainga pālota leo le lua afe lus fuma le tasi. Nā tangia mai I mamapuna mai ai. Le wha au tele o tangata ia na iai le ofisa o le komisina. E leo se mea se leo tau atua. Ioi. La tau ia sa iai I tono le ofisa o le komisina. Ma le whainga pālota. Wa lātou I loa le mea ua tupu ua whaia ina tu le epa. Wa lātou le I loa. Po whesu e mai ei nisi pālota ma nisi whainu mera e sui e le mea lea. Ai no o lava. Nā mata loa na tā pena. Ia ma tā upu o le whaamsinonga. Au lea lava ele au maia le mea. Wale o lātou I loa. Na paule o le mea anga ia e whai ma le susu anga le mea. Tātou o le whaamsinonga. So they were already contemplating preparing for legal actions through the courts when they already knew the numbers were down and it doesn't look good for Tula EPA and HRPP. Io tau sile ina so solo ia leo le papala lea. Se ia o ina o I whabisinonga. Se ia o na pule whai malo matumua. I le taimi activate ai le formula o le 10% o tina. Se ia o ina te. Lea lawa o mai le whautuanga le pisasi. Le whalapu tonga le malo lātou te aia public servants ma tangata uma e ngā lulue ma au auna ile malo. Ma whaamanatu mai e le teitei whono o le PSRC, Public Service Commission, o tātou uma ua naoni au auna e lalango atu e whaatino tiute ma Faiva o so se matanga luenga le malo.
Awana I toi tula I mai le mea lea na tupu, e se le mānei o le nā leo. Awana I toi tula I mai le mea lea na tupu le luafe luas fulma le tasi. Ina ua ti tō le whainga malo atu le epa, ma le HRPP. La le mea na tupu. O tangata o mānei na ngā lue mō tu le epa, ma le HRPP. Ioi. O le mea moni ale nā. Lala fo I la le nā. Nā lai o na lato matua I te te. Ini whātonunga e au mai I se whainga malo faupe na o tu lai mai fia me malauli ma I lato o le whātuatua I le atua Samoa o tasi. Le whai na whai atua I la upor kalame. Le au whainga aluanga umale malo. Whaulu lunga matanga aluanga. Mai o le palemene se I o mai le whaamsinonga se I o. I matanga aluanga ese. Ale malo fa pena foi fa la putonga tu maoti o tau o mau o le ele a wa Samoa mai o mau ia le fulia e o mai pulenga malo ma fainga malo fo mangata lo la tu taimi ai toi o mai isi fainga malo fo o tau you stay neutral to the government of the day. Ale mele na tupu. Ua fiu fia me. Ua fiu la uli. Ua fiu le lo yasili. Ana e ulava na tuli le lo yasili. Fa malolo. Tuli male. Male afo I male. Fa msinonga o. Fanua mswafa. Le te fono. Male pelestene. Tutuli ista ngata. Fa malolo. Tilo. Ya awale mele tupu laso. Ile vaitemi na. E fa yasi o mala matele ile mele. Employment contract law. Na e tau te whaafonga iai, a o lona o mino I e tala le vaenga lina o le tula fono. Lea lava sa o whai atu le sunga I ala uli, whapena foi. Pea o talu sanga atu le sunga I le tamaita I pāremia. Male lo ia siri. Look at the contract. What does the employment contract law says? How long is it there? What does the contract say? Any of the two parties can end that contract at any time. Anyway, so se si o le vanga o le malo po le tangata le nga whainga luenga, e mana o wha umar kong kalake wha umaloa. Anyway, pe a whai ua le tau sisia, e leisi tangata, leisi vaenga, o I tu e lua o le kong kalate, le wha maliena. Ma le tau sisia lana pito la au. O le a le teimi o totoe o iai. Ia, totongi le vaenga le nā. Ai wha tā whea. Iwe, o le mele nai tau le whai. So it becomes a legal transaction in the eyes of the law. La ngā tātou te ngātu ruai matangata nei e whasanga tau mai I le malo. Le mea matau tia le nā. And not only that, Tuila EPA and HRPP were able to weaponize these people. They weaponized the DOJ, the Department of Justice, weaponized the Parliament, le forno le Parliament, weaponized the PSC, the Public Service Commission, each and every independent enterprise of the government. Government heads, government department heads, CEO, ACEO. Well, ei loe fia me po fela asulu iai. Le mawhai. O na ngā lulue whatasi ai sea. Te ele ulunga, wa sui le pulenga, ai le o lo tau mtawha iole nei, o tangata umane sa ta tau tu tuli uma. Whatea. Ai sea. Le o sui le whainga malo, o lo tau tonga malau, tau tinonga whai. E te le tau tua, ma e tau tō, e te muri se pāre mia, po se si whainga malo. Lele wa tafi e sea tu lepa.
Aia, sana whai ai whea le meo le valea. La whawhewhea la, ona totongi au pili, ma whawhanga lau whanau, mau mātua, ma tausi lau ainga, ma whai au whanulanga. Awa na mea nana tupu, na ona mala malama lava fo fio me male fionga le loya sili ile mata upu mai sili e fo le tutuli fatea a alu se tupe ale malo at least wa fafo mal mafala fili mai tupe toa mal manoa nisi tama fala wala tunu ele onge tangata ata mai Samoa mana fala tangata nei wa fase fulu tausanga o fai e mele anga ma mese se ma pule la tau le mea wa la tau le talia ina le fai ina o tula epa ma ua ngata fo ina le ai ele ngata ina wa alu tula epa la tau ia malu lana fai ngamaro a o tau o ma amau o le ele ma fai o na fuli ave lau tau fatu tuanga pe o na tuu ia tula epa ave le tamai tai sa whapito, po o ai lisi o le atu lai mai, i le aso ata ao. Tanga le mea le o tala noa tuai ni. This is the transition, exactly what happened. Mea le na whaia tula epa le musu e alu ese mai, le whai na whaia Donald Trump, whatai tai atu lo fo i e mutula epa. Musu e alu ese ma le White House, lal me na whai whioti tangata, Sava Valley tangata, e o mai le taimi le nei, e ui na ua tuai fo i mai Donald Trump i tonu a ua le mawhai. Wa ti poti tangata. Mea la le nā, lea batu ele fautuanga. Au tau ia, au tau o uso matua whawhine o tamali i o whaletua matausi. O la ua wha manu ia ina i ngā ruenga te tele ia, ma a veo wha tumutubunga, ma wha ululunga o ngā ruenga le malo. Whai lau tau tiute. O lau tau tiute e whai i le atua matangata Samoa. E le whaia i se vaenga whaa upu whai po o ni vaenga whaa porokiki. O lau tau tau tonga le nā. Serve the people and the Lord, not the political party and the Prime Minister. Nā. Le Prime Minister o la o palemi o le temi le nei. Ai le palemi o le o tafi e se atu o se i wale a amal le o le au. Tātou mata i tū la ma tātou wawa aila i ai mea ia la whaifo. I le suinga o le malo. Te wawa aila ia la i ai. I le palemi o fau o le atu le mai. Malo, taita whatolu, ana le leila o tau ia. Sa au tau tula i mai le teimi le nā, o fia me, ma la auli, ma le whainga malo fau, ai tau te tau tutu, i o tau tiute, e whaia ma le alofa, ma le wha maoni, ma le usus tai i fau, ua tula i mai e tau ave le ngā ruenga ma le teita inga o le atunu. O tau istangata i le nā leina mafua na malepe mea. If you would have been consistent with the new leaders and the new government that came in, you were part of the demolition of Samoa and its people. Anyway, e lau taltalunga na o le leo sustai. O la walu tu le epai, a la e ma mau mai atu le epai iua umau tangata ne. Mau lisi ni ma ile, ua e mau lisi me ila. Ia ngā a la ia ma i a la. La e lual ta malo, walu e se malpāmen, watuli. You know, ale mele o pula te wha ngoi na ile temina. Tu le epa se lele was sacked by the people. People were getting sick of him, so they sacked him. Ara sisi wha upunga whaia.
They sacked him. O tola ia le whalongolong mai. Wa o le to o tele i o nisi sa matua onga whatasi, skolasipi whatasi, ngā lulu e whatasi. Lea la o tau se sila. Iai. Wha se fulu tau sanga. Wale mwhai ona tali eina fo i o tau mawhauwhaunga nā mea. An old regime that took 40 years out of Samoa's life. Wale king. Wale whai mai o. Tu le epana ma la tau ia na sui ai whai awala, whai mori eletise, whai suavai. O me te tau no tau whai. A o ie whai a o fast food tau sanga o kou ka milo ai kongui. O me tau na whai e tau na si ma au tu ho isi. Whai ngā malo si ma walunga tele isi atu. O atu isi wha wau atu isi mele lei. Iri wha pēn tau atu. Tau te nofo, ma o tau sau tupe whai e le malo. No tau atu. Ma kua kou lima papango ile au ino la fonga a tangata whai ngā luenga, tangata whai sa whanga. O le mea le nā na whaalangolango e whaatino o mai a ngā yo inga. Bibi lo mai la ia lea, nā leo mai ao VHST, mai pisinisi ma company. Ala wha whela na whai. Whai mai o la tūna whai ia, la mea ia. Ia nā wha mai lo maulolo ia, napi, iskampese o sinap. Mā ngai lau pese pe ana wha pe wha popolo i ma le whai upo nā oain, na mā fua na mū te tele ia kalafi, o ai tā lafu o Samoa, oain na wha tupua, oain na mā fua, a oain na amatali. Ia nā tasi, ia tala na, ala e tala noa mai, o le sunga, ia maulolo sa se ei tono le chapipi. Ia aluatu e malisa whai upu. A oai no ti ai luanga lau mama sa ai le toto le sala o luanga lau. O le ale talu. Ia le na lai. Te le i o mea. Ai, le tā ua le mea lai o whai atu wai. Ia tu mau o tau. Lau a watu le whautuanga. A le tei whono le PSRC. Public Service Commission. Awa nei toi tupu mai le mea na tupu le lua afe lua sifurma le tasi. Pe sui le whainga malo tutu maulo tau wha maoni o tau tiute mau tau tofi. Ia whau au lau tau tua. Ma le wha maoni ma le ami o tonu. I luma o le atua ma tangata ma tai fou o mai e wha tau tai le sao Samoa. Aua tau te wha pito au ngafa. Aua tau te whai mea wha pito. Sa vali le tu la fono. Ona manuia leo mea. E le se. E la tato o tale pese lea. Ia. Se i. Sa ili se avanoa. Maleta mai tai. O ati mai le tato fale tavale. Le Henderson Cast. Tasi nei pese ese lo walo fai e o si fonga o le fele tuo ya vini ia male puni ala ba ale o te falo no tu le tama ita o le tama I pepe o melody le o
langi ina mai le pese tuai le nei le puni ala ba. Ai tau nu mai lo fo i ma le tau sala. Le ta mai tai ia ati mai le tātou whale tā. Wale le Henderson Castle whātala noanga munumuri o le nei a Stoffi. Ma lo le soifua manuia. Ia te oe le tua whine ati. Wale soifua sa vea ia langi mafu ia te oe lo papeona. Whafoina sa po kalame masani ia. Ua whaso solo fo ina whai unga luenga le nia. Ia lo ba aia pele lo fole tu ia te tato. Ia o a mele nai tu o le tato ofisa. Ia, e langa le ma. Leanga ma le tau le fiafi. Ia ai na mana ia ma matango fie fo ia le talo le tau i le asona le la ma le tai au. Ia, o le se mea tato i ma whai ai o le paule mea. Vi ia le tua o le maua na ia so. Fo le lao fie e ia na malulu le angel savidi ia mai le tatou fa le tavale ma le galuega lenei aso ia fasai lava ma fasile sa vea ia o le fatoa i te valaau mai nei ia le fatoa o saufaʻi nei foa o fatoa maua singa koma po singa keimi foʻi e malōlō ai fai lava si pisi o tato ofisa nei le nei aso atoa mai lava ana le la le iwa tae ao le na tala ai. Ia se ia pa ia nei le afiafi. O loo ia ini so tato a inga te to lua lava la tito e inunga nei au kilani. Ia le whaatali ia la to konkarate ia e saini ia o na whaamai a fo i leo tato ngaruenga nei aso ia mtapunia i lo tato ofisa nei le tulai onu. O le pisi maasani lava le Henderson Cars ia o le toʻatele lava o le malo la tunu o lo whapeona o na ngaso solo mai ma ngai mai i le tato ofisa ia e fia apalai ia ni ala to savali e me se lava nei tato a inga le malo ma le kota me Samoa ia peona e tato a inga na le whaatumulia i tato ofisa ia so uma lava malo ia a le mesiri foi o le nā o taunu mai ia lo mo foi le wha ma avenga mo i la tau wala to telo la tau ia nau mai o mai a la ua ua maua la tu ngaruenga ia sa ole lei e o mai lava ua ia la tu ngaruenga so o lea e na le tau nuu mai lava ia o lo whaingaruenga e serva la so pepa whaingaruenga ia peila o le mana o mia lava e la so le tule o le transport ia po o tawa le fue mana o mia e whioa ia ingaruenga ia o lea la e o petu langa na o le whatu mulia e tato office o to tele lava o ne tato ainga le e malo ma le sei ia ele ngatai lea ia nei tato ainga lava ua i lunga nei au kilani ia o leo mai e trade in a la so tawa le tuai ma o mai e upgrade fo ia la so tawa le tuai ia pe o le alena le wha pe o ne whaatu mulia lava tato office nei ia so uma lava ia malo whaatai ia o le ale teimi te puni ai tātou i le so ia o tātou e te puni nei le tūlai ono ia ai o lo o ngalulue lava ia nise o foi o ofisa o whapeona Sofia e whaingaruenga lunga o le tātou media se ia pa ia nā nei le tūlai sfuma tasi ia so le au nanga lava le Henderson Cars ia o le sosoani lava le malo la tunu o lo whapeona tuina mai ia request foi o na peo taimi le fatoa mo e se taimi ava noa i le po ia peo le ala na o to tele lava o lo bala au mai ia o le ala na o lo whapeo na ngalulue ni sa so ofisa sa ia pa ia na ne le tura sume tasi malo whaatai ia nau whaafonga mai ia le tātou tunu tau ai le tūlai sfumal tasi le pōna na i umwhaana tali atu lo mana onga ia sao no sisi vanga whaalawi loa ia whailoa si le malo la sinu o ai lava o loo fia mana o mia se soani fia palai saavale i o temi nei o loo tele mano noa i a tato saavale o tato o ka fōu i o taunu o tato youth ua uma ona modify i o Ford Ranger o Toyota Hilux PT50 o Nissan Navara i a maisi model i o le o taunu o le tato i a le ngatai leo tato van caravan o tato Nissan Caravan i o Toyota i8 o le sfulu nufua su tase ma le sfulu i le fotau nu ia whaatase ai ma tato Subaru po tato Sport car la iti fo ilo tavala iti lima nufua o tatavale ia le e whaila vasi si vave o le alu teminei o tato Sport car i o Subaru o sedan po tavala iti
o to tele lava se pulanga le whapeona nga i mea apalai ata tu taavale io te mila nei io lo tele mano e noa i ta taavale io e te minei o i lanu e so se tu e ngā lanu lava ia o te loa pauna o ni vainga o mawhaiona whailoa su tāpokalame ia whaatase ma tato cashback ma refill io le maua tato cashback ma refill io tato taavale uma lava lo whapeona apalai ele customer. Hello? Ia, malo whaftai mo le tali poti le nei auri, ia ai alo whangia le tua le teime wha mai ai, ia o na taunu ulea ma le manuia. I maonta malawa ai tā wheiroa i fo i lea soa tai au. Ia tātou whiloa i lea soa tai au sa vea, le teime māsani lava sapukalami, ia lo whaatu manuia tele na fiafi. Maia, whapea nā fo i whaasui fuaia mo le teime nei. Ati mo le tātou whale ta vale o le Henderson Cars e te maua i le telefoni le se tongi. Ovalu sa lau, fitu tasi, fitu tasi. Ia leo le nāanga i ei le lātu tuatusi o le tasi iwa wha po le se lau iwa sifun ma le farm. Cavendish Drive i nā i Mapa toe i manukau. La tātou ue tāwha umare pese lea le puni a la vaa mai le tamai tai o Melody. Ia, awa fo i le whaafonga. Tā pua i o le atunu ai mai seo le mānawa ma le ngā ngai fo Faiva o le atunu i le nei te. Lena le siufonga matungo fie ole tamai tai ia lea ua fai ua tu le pesele na ale punia la vaa
i le tāwalunga ai fo'i o le talanoanga ma le tamaitai o ati mai le tātou whale tā vale o le Henderson Cars. Toi whamna tu atu le whamboiboi le nā mō outou i ka lai estete i le fiafi a tae au i le whaitawina o le whainga pālota ma le tāpo inga fo'i o le whainga pālota i le Multicultural Center i ka lai estete whaaftai ulo sainia e le teitei whono ma le laulau a whono. Ia, na whamanatua ia te oe o mea sa tutupu i le nawa i tau. A wafo i nai tau te i loa le nei masila fia. Na o le mea le nā leo na whaale tolu ia le whainga malo. Aisea, wale ai seisi na te toe fia muri i se inga se malo fau. Na whawhela na mo se mea mio tonu. Ia o tau le au palau vale le lungole. O tau le talia ina, le whamawai ma leo ese file mu mai, the transition of power. When they lost the election of 2020, o mai tonu, ia le malo fau. Wa maa, wa mausari yaa, le mea lena whamai e fia me se i ma le aa. Ia, ai o le winga le tala, tātou te tala noa i nei mea e whamanatu i tangata. Ai le ave e se ai. Ia le tātou o e whai le pālonta i le aso atai au. Vai fifia, William Brown. Ia, alau te wawai atu a tau nuu i Samoa, ia le tōtele o nisi voi. O le tātou a inga whātua tua i le atua Samoa o tasi. Ia, ma le tātou malanga mai au Kilani, malanga mai Australia, malanga mai Tuila Mamanua, o malanga fo i mai Hawaii, a mese fo i. Le malo tele o Amerika wa ngai umatu i Samoa le te wawai atu o whatalofa mai ia le tamaitai o Toyata ia po le fionga fo i Toyata Kalameli Alipia whamai o le o matu tāwha whawane le ataua i nei Samunda ma nei alava le malu o le fiafi ia a whai fo i mato ulu ti munga ia manuia tele lo tau tau nuatu ia fa pena fo i le anga ia tu e whaatino le palota i le aso a taiao. A laso fo i taiao, ia o le a ulu whao ai ma fio mai i le ainga le whatu tua i le tua sa mo watasi. Ia po le tau le sefulu ma le lua, po se tebi wha pena le sefulu, ma mana tua tala fa le palota taiao le tau le valu. Tapunia i le fiafi i le lima. Ia le lovinga la tatu te fesota i lama. Ma le tātou headquarters i Waitele. Ia au la e on fo le tātou screen i le Manhattan. Ia wai loa uma e le ainga whatutua le me iei le Manhattan. Ia, baba vea tu tai au. Ia, la maua fo tātou si, mo se me whai se tātou tau mawhitanga pe ana whai ua anga i iei ia. Ia le mawhau ma le tō whafo ia laulau. Ia mawai ia se tātou whamalostino i le aso a tai au a ea. O Faiva, ia whatalwhalawa siosi mai ngā au tangaloa, ia whapea fo i Sefo Nicolau, ia ma le tō tele o loo ma futa mai i lunga. O le tātou, ia tātou api fōringa. Tufo le tātou poklame. Seisi tala fia lava, mantua lena momori alnafi le sfululua miliona tala o tupe o le polofiti ma tupe fasili mai le company vaa o le Pacific Forum Line ale atunu. Ae oana nei na momori ai le polofiti e tasi le miliona tala ina ua umana tutongi le tele o ai talafu ale tātou fuava lele o le Samoa Airways. Tasi le miliona tala. Le tupe fasili po le polofiti. Ya, se iwa aila ia i le tā ua tele. O le totongi ino ai talafu ai maua ai se tupe. Tupe fasili. Okay. Ya. O le tā ua le na o le tātou vava ai. O le tātou vava ai. Ia, ma tilo fo i ngā luenga sa whai. Ile na o le whātau sanga. Ile na o le whātau sanga. Po le tolu tau sanga fo i ma le sifulu masina.
ai o le matua tele lava o mea mātango fie sa whatino ai. Ona tātou o mai la ia lea. Le mai tauina o le matua i te le ma le matautia ma le lava tāpena o le komisina o whainga pānota ma le na au whainga luenga. Mō le urua i pānota o le pre-polling i le asona nafi. Vatu le whambalo, ai le pawale o le mea whai atuai. Whai tau loa whamole mole. O wane i moea, whai tau loa ma tau fiofi whai numera nā. Wa mai tawina, fitu pāti whai wa umona le stala. Ono, e iai o lātou sui tau wā. Tu sai e fitu na le stala. E to ono, e iai o lātou sui tau wā. A e tasi e le ai sona sui tau wā. O le pati lana le SNDP, le sa te tai mai ai ia le fionga atu i atua tupua. Tupuola, ia ma le sunga ia vui masina mua, po le fionga fo i atu le foa. O la lava lai le stala le SNDP, a ole o toi eini o na sui. HRPP, limas fulu ia o na sui tau wā. Le fast, limas fulu ma le valu. O le Samoa ua poto, luas fulu ma le ono o na sui. Ma le Samoa Labour Party, e lima sui na tau wā. Ai, ia, e ono sui na le stala. Ai na o le lima sui ia e tau wā. O tu mua mapule, e tasi pe lavalo na sui. O le Constitutional Democratic Republic, ia, e tasi fo i le sui. Ai fast full ma le wha, ia sui tutu ta i to tasi. Ia, ma o lea fo ua whai le lātou mawhtanga e ngā lulu e whatasi. Fo e lea, tu sapele e se lātou mandate po se lātou another tau. Ia, ai, a o le te me tutu lai mai ai. E sa wala tangata malana another tau. Ia, ma le mea tau i lona mawhau. E sa ue whaapipi i mai, sa ue maa mailisi mea, sa ue maa mailisi mea. E manatua, ele mwhai ona avea o se political party e wha tau ina. Na o se vaenga le a iloa, o se vaenga o whaipule tutu ta i tō tas. Ia, pēla na ta ua ele sunga i a le sā tele, lei ataua le sā Jerry Blunt. E se tele le whaupunga le whaiso e tūle e pa whamai e iei i a tangata milionea ma lau whaipi sinisi kele kupe le i tua o loan mai ai i a sui nei tū teito tas ma mawhai o na whaatupe i a lātou palota. E a lea ia se mea whapena o iai. Ei lava, mai o lesi mea tā ua leo wa wawa ai tune iai. I le toa tele o tangata ia na lesi tala atu i whafo. Ai na o le toa fitus fulmon tupu na mawhai o na whaatau uina lātou palota i Samoa. O le la wai loa nei. E whai ala si tō tele o i lātou, lea na lātou whaangai na ana ua pau, ua vave o na ta apele palemene, ai le i wha mai o na whaata tia mai, ia isi vaenga o le tū la whono o whainga panota, se manu, e te ia ua whai atu ina ia tātou a tātou fingerprinting, ma whapena whin te pu e o tātou wata, biometrics, io. O lona winga la, e te le hava no, e mawhai ai, ia ola whai atu le palota sa mo i fafo. Wha mama a venga fo ina i le atunuu, i le whemala nga i ma le whetalo loai. Tupe o pasese, ia whapena fo, i tupe o atu wha alui, i whalitari malo o a inga. Le fe mai tasi au kuso Smith. A whai ua kuka i sa mole aisa. A le lenga kuka. Ia, e mau ai fo i le waa. Ia. Ia, renga. Pai ma le, pai ma se mea. Ia, ai o le talana na talusia ia, e le whapeo. O fo i le leo,
ai le matanoanga ma le fionga ia tuala wa mantuol sui palemia lai lalo lana matanga luenga ia le mele ava malos ia e whapea fo ia mele whala au whasaina. Ma matuale to e sawa se uta e au mai so se atunu a me se voi tuil manua. I le wha ata tele ma le powerful malosi o le wha ata lena mai nei. E tilo i te tonu o pusa o loa ia po containers fo ia mafia fia o mea le whau mai ai. Ai, wa maua umerekama. Maua ina. Ia, lelei, o le atatu wo e tale pese le whamanuia atua i le tō tele o le au sifi pō le ewa la au mai lava. Ma sisa vea whamanumole, te i kāba se pese o Jerome Gray, whanana a ia tā me le pese le nā, ia manatua i e tātou Samoa, leo langa o le tātou o tenu. Soifua mai o tangata Pangalo na manaya Ai mai sele mamalu O oe o ia mau E ai loa o nava mamatau
Na siu fongo le tamai tai Jennifer Faivalu ia ma lona tama. Ia le sunga yopu Faivalu panga mali ia panga mali i le nei fo i vaenga o le tutu al siu fongo sa moto e ono minute o natale o le itu lai ono. Pe ono fola atu o le so le ala le te mi tatu te maua tatu se e loi pule ono i sala fai le motutele. Ia wale ua umana so o tu mua maupolu. I le tātou whaalawi loa i le deiva i aso, e tu sa i maona i tu malo o sui tau wā. O apati ai fia fo i le lola palota ua mai o na wha mama. Pe fia fo i tangata palota. Ai la lau peni ma lau pepa lea la tātou se e loa. Tātou amata mai i whaasale anga mua. E au fia inu unei. Sale lolonga, sale tangaloa, satala fai, tafua, salonga, sapulu, ia ma foua, ia ma mauta. Le la tatu se, na wo to silafia, e to tele nu, e valu ia nu, e iwa nu o le tu malo, fasale anga mua. O fasale anga mua, e fa, ia o latou sui o loo tamu mo e mai ai e sa ili ai le tofi. Sui mua mo le whaatuatua i le atua sa mo ua tasi, le atinganga ma tā whai la wina i inga. Sui lona lua, seu manu, sau noa i malu, nuu whai mata sua, le ila o le nā ua se, o le nā sa. Seu manu, sau noa i malu, i po o sau noa i malu, nuu whai mata sua, mantua o whai mata sua lena, tamo e mai o le tumalo sa lenga. O le sui o le sap po le Samoa poto, o le fionga i amantamua, seu manu vasati pulafana. O ia le nā lea sa se ei i le tofi minsta, o le tumalo, le o se e nei i le tu a fiamei. O le sui le HRPP o le sunga ia pipi pauli tavita. Ia, o le to'afale nā o le asa ilia, ia le tofi o fasale anga numera tasi, o le au whainga o le lātou palota, ma le lola ua umana wha mama, e lua afe 5 maleiva. Lua afe 5 maleiva. Tātou se i fasale anga numera lua. O fasale anga numera lua, o lo iai a fiu anga nei. Sale la valu tai, o vaisa ulu, lalo malava, o iwa, vai a fai, o vao iwa, ia ma safua. O latou sui, tāmu mo e sa ili ele tofi, e 5, e to tele sui o le tu malo lea. O le sa se e le tofi, o lo o watoe ta mo e le whamalu, o le vaenga o le fast, o le sunga ya mangele se kati fia ui. O le sui mo le HRPP e to lua, vai lua sa mau, o le vai lua sa mau mangele, o le sui lona lua o le HRPP, o mangele si maika. Mangele si maika. O le sui mo le tutotasi o talouli Iosefa. Ma le si fo i sui tutotasi e to lua sui tutotasi le tabo i o malu sa le tolo. O le alfa inga o le lato lola panota wa umana wha mama e sa ili ele tofi e tasi le afe iwa se lau, iwa se fulu malifitu. O isau pengi me sau pepa. Tātou se i whaasale anga numera lua, a numera tolu. O le sui mo le fast, o lo se e le sunga le papali i li o ta eu masepau, o ia fo i lea o lea le ato i tau vama i ina. E na o le toa lua lava sui o lo tau vama i ina, o le sui le HRPP, o le tau wha i a namulo ulu sami i leonta. O le au fo inga o palota, e sa ili mai ai le lola, le tofi o le tumalo, tasi le afe iwa se lau tolu se fulu. Tasi le afe iwa se lau tolu se fulu. Tātou se e mai whasale anga numero 4. E tolu
whaipule o loo sa ili ai, e tolu sui o loo sa ili ai ia le tofi o le tu malo. Mo le fast, sa se e ai ia le tofa a tea to ala peato ia ma o le sui fo le na o loo toe tamo e le teimi le nei. O le sui o le chapipi, o le tofa ia li o fo leni. O le isi sui, o le sui lea tūto tasi, tala tau li sale. O le au inga, o palota, o le lola palota le tu malo lea o fasale anga numero 5, e tasi le afe 5 se lau ono sfulu, e te le la le lola fu e le tu malo. Fasale anga numero 5, o le sui sa, o le sui lea ua tulai mai ai i e tau vai le tofi, o le tofa i a vui, i inga sione. Ia o i lena tu e tabu e ai vui se ina folo lava a leo ua masina mua. Ia o lea la ua tasi le sui e tabu e ai. Ua na o le fionga i a vui, i inga sione. O le sui o le chapipi, o lo se e ai i le sunga a peseta vai fou te vanga, ia ma o ia fo i lea o le atu e tau vā mai ai. O le sui tuto tasi, o le fionga ia vui ana, ma o le awha inga o palota, e sa ili ai le sui o le tu malo, e tasi le afe ma le 5 tangata. Tasi le afe ma le 5. Tātou se e le tu malo palauli le tasi. Palauli le tasi, o le sui o le fast, muli pola ana rosa ale molio, o le tina tomaitai, o le tomaitai le sa se e ai le tu malo. Lea la ua iai ma le sui o le tuto tasi, tupai a vala, ia whapea foi ma le sui o le tu malo o palauli tasi, o le tofa ia fuli pisa. O le si sui e tofa iai, o le sui tuto tasi, le alofi anga fili. O le au whae o le lola palota, e sa ili ai le tofi, tasi le afe, fitu se lau, iwa se fulu ma le lua. Tātou se e mai, e le i tumalo palauli lua, e ono le le isui la e tā momo e mai ai ina. E to tolu sui, o le fast o lo tā momo e mai ai. Mua, leota laki si o la mustele, whaolatane fiu tuala iona pao, ma le fionga ia fiu whaolatane poni whasio vasa. O le sui, o le sapolo tabo e mai e ina, tia tusiata. O le sui o le chapipi o lo tabo e mai e ina, o whasua i au, nai whaua, sele asiata, o le tamaitai. Ia, ma le sui muli, o lo o tuto tasi, le toa wha ia tia te vita. Tasi lua, tolu, wha, 5 ono le sui, o le tumalo palauli lua. O le alfa inga o le lato lola palota, sa ili ai le tofi o le tumalo, e tasi le afe valu se lau lua se fulu maleiva. Tātou se mai palauli tolu. Palauli tolu, o le sui o le fast o lo momo e mai ai ina, ai o lupotea, misa, toni, ai o lupotea. O le sui o le sap o lo tabo e mai ai, sa se e ai le tofi, ma avea ma minista, langa aia ti ai tu au tufunga. O le sui o le chapipi, o lo tabo e mai ai ina, le sui fou, le tu wala, Dr. Penn, talavou, mata la vea. Ia, ma le sui o le aututo tasi. O ile ai. Nau totolu lava ai lupotea, misa Tony ai lupotea mo le fast, langa ai ti ai tu au tufunga mo le sap, ia ma le antou o Dr.
ma leitu wala Dr. Ben talavou mata la vea. O le au whainga o le palota ma le lola le nai tu malo sa ili ele tofi tasi le awhi whaase lau ono se fulu ma le tasi. Tātou se mai nganga maunga lu mera mua mua. O le sui o le fast o lo tamo e mai ai ina o le sa vea mawhai lau tusi va ao sa lu alo fipo. O le sui o le sapo lo tamo e mai ina o le sa se ei le tu malo ma le tofi tuala te vanga Iosefo Bonifacio o le sui palemia o le malota wave. O le sui o le HRPP o lo tau wā mai ai ina. O te vanga Mika Alam e lua sui o le HRPP o nata mo mai ai ma le tofa ia la wano muli vai o ia o le naenga o le tuto tas tuto tasi le na. Nono winga tasi lua tolu fa ia sui e ta mo mai nganga e monga mua ia mole no fo o sale ola. O le fa ingo le lato palota ba le lola tasi le afe tolu se lau ma le valu. Nganga e monga numero lua. O lo o se ei mai ai ina matabo e mai ai le to ina ia se wa muli le tuunga fasi toma sui le nao le fast. O le sui o le tuto tasi o tala imanu na fu iketi e tuto tasi le sa ave masui fong of telai. O le si sui mo le HRPP ngaluvao mataia leota Valma ngaluvao. Ia o le alfa inga o le lato lola palota. Sa ili ele tofi o le tu malo tasi le afe, tasi le selau, valu se fulu malefitu. Gagaifo monga numera mua. Gagaifo monga numera mua. E iai a fio anga nei. Manase masafotu na le lua a fio anga. E to fa sui o lo ta mo e mai e ina. Mo le fast, la vea, laulaua folasa, Solomona, Paulo. Mo le tuto tasi, la vea, tupai matuna. Mo le HRPP, Timu, Jacopo, Timu, ea ma le tamaitai a tu Mele Schmidt, e lua sui o le HRPP o lo ta mo e mai ina. O le au whainga o le lātou lola, e le atoa se afe, e na o le iwa se lau, iwa se fulu ma le vanu. La tātou ua tā, ia tātou tala i vai whanua, ona e tā ua, me o lo tupu i New Zealand nei. Ia tātou ua mai ai, o na whaau wau lea, o le tātou tāmirusanga i le motutele o upolu, le motutele o salawhai. Ia a wā fo ilo sila fia o le eitu malo, ma le eitu malo, ia ai maise fo ilo tūlanga o lātou sui tau wā o lo o tā mo e mai ai. Ai fia fo i le lola palota wa umana vai mama, ia e whaatino ai le whainga whiriwhiringa a le eitu malo. In this update, the boss of Air New Zealand says he's proud they've made even 2 cents of a dollar this year, as profit drops 13.7%. The airline has been hit hard by a sluggish domestic economy, with costs like landing charges, wages and engineering material rising much faster than inflation. Outgoing CEO Greg Foran appreciates it's been a difficult 6 years. I think we're in for another challenging year this year, to be honest. So perhaps the year after. The economy's still pretty tough out there domestically, and our customers know it.
There's optimism that new supermarket reform pushes prices down for Kiwi shoppers. The government is drafting a bill to allow supermarkets to be fast-tracked if they improve competition. Costco has also been in talks about potentially expanding its offerings beyond its West Auckland store. Advice is still being sought on whether a breakup of the supermarket duopoly would benefit shoppers. Former Costco NZ Managing Director Patrick Noon says there is a lack of competition in the New Zealand market. I think Costco can bring a lot of value to the market for the New Zealand consumers. Absolutely. We're proving that already. The Department of Internal Affairs has cut $12 million a year off its books and is finalising its restructure. The agency will disestablish a further 165 positions, creating 105 new ones, with 66 temporary jobs also going. A new structure is expected to be in place by December, marking the end of a lengthy change process. Chief Executive Paul James says once finished, he's not expecting further organisational change of such a scale. And a landmark decision as an agreement is met on how to prepare and respond to diseases like bird flu. The government has struck a deal with the Egg Producers Federation and the Poultry Industry Association covering numerous diseases. It also sets out cost-sharing arrangements between taxpayers and the industry. That's news. In sport, Martina Salmon has been revealing how her shooting combination with Amelia Walmsley will work for the Stars in next year's ANZ Premiership. The Silver Fern in waiting is one of 7 players departing the Tactics after their title triumph, while Walmsley's one of 5 players leaving the Pulse. Salmon says the pair talked during Fern's camp about next year. She's also going to be playing more goal attack too, so I think it's just going to be a bit of a switcheroo with both of us, both playing both goal shoot and goal attack, which will be really cool. But yeah, definitely keen to play that goal attack position more. Night session wins on centre court for Carlos Alcaraz and Arina Sabalenka to close Day 5 at the US Open, and a change of luck for Super Rugby playoff sides. The lucky loser format has been tweaked after just one season, with the highest-ranked first-round loser sliding to bottom seed for the remainder of the finals. That's sport. I'm Max Toll. Malo siye wal watu waile umanayo
ya mawai tato susuleia ole asa ole lo o matua papel toya ina fulu fulu ole papatu awe 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 lo lo to wale moi na lo via ai suna ya ore ma lo via fai tofia maluai tai no ase tuli mai tuli mai tuli mai tuli mai tuli mai dei tu mal sawa ya mawai tato susuleia ole asa ole lo o matua papel toya ina E ole da, whaapi pianga sui whiwhinoi o le manama o ngā luenga ti a matina a Julia Vaelua. Ia o keo whau le lama o lau sāli ni ma sā la lua. Ia le nei, whaate ia i o mata a o e a ngā i le whale tātou te oai momori oi a le o pese ia o ni tala. Ia whapena fwoi le tūlanga o mea lo tutupu ma le tāpenanga o le tātou whainga pālota i Samoa. Patalofa tu le uso sa va ia fa pe fo ia le uso ia boy 007. Patalofa tu te lenga ti linga Paul ma lo le so fu mria ma lo fo le nga lue. Ia ai si la vea i se mea fa nga luenga. I le a fo i le fa longo mai. Ai ke ia wala ve se masini ia. Ma lo le nga lue ia tu to o lo nga lue le sifi po i le nei ia fiafi so se fa le fa nga luenga la va. O lo o atu iei le malosi o le unanga ma le tautua al siufongo Samoa. O tātou se e mai i le itu malo o nganga i fo maunga numera lua. O nganga i fo maunga numera lua. E iai ia nuu nei o latu itu malo. O le fale tanga loa. O whātu walu. O le angiangi, le whanga o lii, ma tā vai, o paia, o sā maunga, ma sā fune. O le au whai o sui o lo tāma mo e mai i e whai asi tō tele o i tumalone o le tō tele i o lātou sui. Pe o palauli lua i a manganga i fo maunga numera lua. O i la tau la nei o lo o tau wā mai le tofi o le tumalo e tō ono. Mua o lalo le whaamaru o le fast o lo tabo e mai ai fo i sala lilo tuu Ioane. O le sui o le tutotasi o Falesa Yosua. O le sui o le HRPP, o Tolongata, so alo Sioeli, alo Faifo la mese. O isi sui ia tutotasi, o le o le afionga ia tangaloa Mark Hodge. O le sui o le Samoa Labour Party, o le tofa ia so alo mene. O le sui o le SUP po o le Samoa o Poto, o le tofa ia so alo kuresa. Ia, o na atoa ile iai o le to ono o sui o le tumalo o lo tamo e sa ile le tofi. O le awha inga o lato palota, po o le lola palota e sa ile le tofi, e tasi le awhe 5 se lau tolu se fulu maleono. Lono winga whaisto telefo le tumalo nei. I tumalo te tele nei e ia palauli le tasi, o palauli le lua, ia whapena foi ia nganga i whamunga numera lua. La tatu se e mai lea, i nganga i whamunga numera tolu. O le nganga i whamunga numera tolu, ia olo iai a fio anga nei. O a opo, le tui, whangae masasina. O le sui, o lo o tamo e mai i le fast, le fo i sase e le tofi i le pae inga na se i mawaya tunei. Le sunga lauli o le maari e toa, polota i vau, le uotea, polota i vau, Fosi Schmidt. O le sui o le HRPP, o lo tamo e mai ai, o wana o le toa lua i la ua. Sa iai fo i le mautafono ma le pale mene e leisi pae inga na mua atu. Whaaulu sau Rosa Stangos. Mai, o lesi fai pule le nei, le tamai tai i a whaaulu sau. O ia leo le fai pule na mua mai lava i tono le mauta. Ina ua whao ngā le fomi o la fo i le 10%. O le awha inga o le lola palota e sa ili mai ei le tofi ma tangata palota e tasi le afe
lua se fulu ma le wha. Tasi le afe lua se fulu ma le wha. Tātou o mai e on sai mai love, yo. Ala tātou o tulawa iai. Tātou o mai lea i le vaisingano mua. Nei, se tātou o mua i le ala tau e sifo. Ala tau e sifo. O le ala taua i sifo, o le sui, o le fast, o le tamo e mai ai ina, o taitu ave la faitele. Taitu ave la faitele. O le sui, o le sapo, o tamo e mai ai ina, se ula Ioane. Tasile mea. O le ufa mawai ia se ula Ioane. Le ilola po i se sui, o le sapo, o tamo e mai ai. E le ufa lawi lo ina mai. Na pau le sui, o le HRPP, ali male manu alofa tu au. O le au whainga, o palota ali tu malo, e sa ili e le tofi, e tasi le afe, fa se fulu male tolu. Tātou se e mai fale alupo. Fale alupo, o le sui, o lo tamo e mai ai, mo le fast, seu fata sulu tolu. Seu fata sulu tolu. O le sui, o le si sui o le fast, o lo tamo e mai ina e to lua sui o le fast, tui ba seve poto, ia ma le sui tama i tai o le HRPP, a e au tima lea mai. To tolu sui wa ina, e lua sui o le fast, ma le sui to tasi o le HRPP, o le au fa inga, e le ato se afe, o le lola palota lea, valu se lau fa se fulu ma le valu. Una winga ama wel tangata, ia palota, foi le tolu se lau. Ia, olono winga o suipi i le mele. Vai singano numero tasi. Vai singano, ole ai falu pe. Vai singano numero tasi. O le sui o le fastolo o tabo e mai ina, o le fionga ia amitua nai malolo tautofi in Roma. O le sui o le sap, po Samoa po poto, lo se ei le tofi ni uava eti malolo. O le sui, o le tuto tasi, o le fionga ia masoe va ai. O le alfa inga o le lola palota, le sa ili e le tofi, e tasi le afe lua se lau, tolu se fulu ma le wha. O mai lea, e leisi i tu malo to tele lea, ai le to tele na tolu nu. Vai singano lua, e lima sui o loo tamu mo e mai ai e su e le tofi. O i la tau nei, mai i le pati o le fast. Tanga loa le lua tupou afa, fast. Sua le sa whaavae loli Timoteo, fast. O le sui o loo se e le tofi o le tu malo, o to e tamo e foi, i lalo le whaamalu o le Samoa o poto o le tu ia whime, a waalasi, lua pito whanua, to manga, ta fito sele. Ia, ma le sui o le HRPP, alo popo sia fausa tui le epa ma te wheo. O le sui tuto tasi, o le fionga e a motua puaa, Papali'i Seve Henry Seiuli. O le tuto tasi, ia. O le tatu se mai i salenga tasi. Salenga tasi, o lo o
Fo ia tulava I lunga I vaisingano lua. O le au whainga o lātou pālota I le lola, e tasi le awhi tolu sifulma lima, le nā leo lo o tau wāma ia ia wālasi lua pito whanua, tō manga silsele, tanga loa le lua, tu pau afa mo le fast, su o le sā whawai loli Timoteo mo le fast, ia whapea fo'i le HRPP, alo popo se a fausa tu le epa matawheo, ia ma le tau wha, ia papa o le sunga ia pali I seve Henry Seyuli o le tuto tasi. Tasi le afe ma le tolu sifulma lima o la tau palota. Salenga lua. Salenga lua e tolu o la tau sui o lo ta mo e mai ai ma o nuu nei e iai I tutonu o le I tu malo. Whangawhau, whai a ai, fo ngā tuli, sa mata I tai, ma sa mata I uta. Ne wala welo e le tangata. O le lato I tu malo lea. Salenga lua, o sui o le fast o lo o tamo e mai ai ina o I sui o salenga tasi. Salenga tasi o le sui o le fast o lo tamo e mai ai ina o le sunga ia telefono David Hunter. O le sui o le HRPP o selu le toa. O le sui tuto tasi o falasii aisa. O le au whainga o le lola palota e tasi le awhi tasi le selau ma le tasi. Tātou se e mai I salenga lua. Salenga lua ua tuna I mai ai I le filinga le fast, le fionga ia le lua sangato. O le whatutua, o le Samoa ua poto, o le tofa ia olo fiti a foa ba ai. O le sui o le HRPP o mae e faumuina. O le au whainga, o le lato lola palota sa ili e le tofi, valu se lau ma le wha, tasila lea pati o ia I tu malo le titi. Tātou se mai le tu malo sa tu paitea. O sui nei o lo tāmo mo I le fua le fast, asiata tua sivi setu, asiata tavoi tafu, sui o le fast. Ia ma le sui tō tasi mai le HRPP, lau tafi, fio se lafi persel, e atoa I le tolu o I la tau sui tau waa. O le au whainga o le la tau lola palota e sa ili ele tofi, e tasi le afe, tasi le se lau, fitu se furu. Ya, maloli le on saima le whatotoa, le la wha uma tu lava ia sia tātou amio. Ia, on mai a tuai le a lau e malmalama le lei lava. I mea ia le a ngai ai. O le I tu malo o palau li tasi, na o umatu palau li tasi, e sisi vaenga ele I o ye le tātou whasoa. Nisalo leo umatu lava. Ia le na, a whai fo I misi atu, ia sisi tu malo. I lea fo I le tātou whasoa. Ia nang e kango ala ia lea. I le omi mai. Ia ona o tangola ia le tue sa iri atu. Ia ni wha maumanga. Olo o iai mō le tātou. Paenga lelei, o la tātou o e tāle pesa. Ia lele kāngi mai asi e li le whamaisia e lufa. La foi le pese le molmana o mai ai ia. Ia le uso lea. O Peter Enelico, tala whaia Peter Enelico. O tau teine o lea tunu, tala whaia. O tau teine o lea tunu. O maua. Tole le mauari. Ele mau al ka faila. A si ko su e kula li si pese le
Ya si saula. Ya, la su la le pese le la kamale le mana o mai Peter en liko. Auto teine ole atunu le ai. Ato wo tale pese le. Famalui atua ia Peter en liko ia male ai. Male fai ngā malanga I le fale, I le nei a fiafia mese le mamalu le atunu ua ma nava ngā luenga ma ngā Gagaifo outou Faiva mapu mai I le peselea. I say, I'm not it, I said,
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Rasta, Mongolo Lunga. Ua adelo ua somalolo, se ikaw faasa o sao. Se iyo ukali ako mua ke le siya ilo anti malanga ulo. Faalongo mai la kianga, te faaleleila ulo faisaka. O ke fo iya ulo a faaulai oi malaupanga. Vai mai o ia o le sifi. Nga fasingei o ela ulo o miti Kau faake I o e le paelo mai a o lea fo I ua koe fai Ma ai au kanga onge Faapuku wange se a kingi ka longe O ke kau mo ulo faasi mao Vai malou o ke Hi ha Wapevela o kokonga Kalu oi kelesia Makianga wafia foki o lulusia Ola uva ai ke fia ka maleanga Wa e fiki fiki mai lo upu ke maua e engela upu I mangama Whaalongo mai lali I rasta Waka kaulonga e ku ua Samoa O piko ngele waka penga kuilonga solo akoa E ai la male koea inga O lewa whaukua ilo maainga Whaian olo wa so male aenga Ele anga lo loko I whale Pai Joe whainua ia e whamanuia atua ia te oi lungo le ala tele e na ua toi lua se fulu minute o na tāle o le I tū lai fitu ua tūla lata e seu I whanua le tātou whātou tenga I le neia fiafi o le nā ua mai au na whaafonga fo I le atunu I tū malo le mo tele I sala whai ai ACC vaenga e misi atu I nei ia o le aso atai au le aso tele o le am fai fo I e toa valu o tātou au whainga ruenga ma malo fo I o le a fio mai mātou te tala ia ma wha manino fo I le atunu ia le tūlanga o le tātou whainga whiliwhilinga I le aso atai au tala no fo I tū malo ia ma le tala whasolopito fo I o nisi pae inga sa tūla I mai ai nisi o le mamalu le atunu o e ua malo lo nisi ua whai ilangi fo launga ia mamana tua I pea le sāwalinga a le atunu I lana whainga pālota ia maulua I whiriwhiringa fo I mai le vai tau le awhiva se lau ono sfulma le lua
mai lava I fono whaavai o le 5 wha, 5 ono, 5 valu, ono se fulu se I o ina tātou tūtō tasi. I le a Faiva se lau ono se fulu ma le lua. Tele lava te fo I tala sa fia, tala noa I ai e tūsai, ma whaam sinonga lo wha ngā solo nei, a meise le tamaitai, tūsi tala, tūsi solo, le sunga le pali I sia figao, e a meise fo I le maliu wai o le tamaitai, Professor Fomai, Caroline Doctor, Professor, Sivayana Gabbard, ya ai manatu, e sisi teimi tātou to e tala noa ai foi, ai meise o le mata upu lava lea, e le maliu fasi ai, ma le tangata valeina, o se tasi o li malu o le malo, e sona tūlanga mawalunga, sana ia whaatino ai su enga uma, o le mata upu le maliu o le tamaitai Professor Fomai, ia Caroline Sivayana Gabbard, ma le matautia, o le ofo fongia o manua, I se pulufana po o ni la po se la au manosi awa I le vava ai atu I manua o lea fo I malu o le malo a o ia sa whaia le suenga o le maliu o le tamaitai fo mai o ia fo I sa matua I mana malama le iai mai ai whaila whaatasi ai ma mea ia na au mai o mea whaitino e wha mao ni ai po physical evidence lea ua tō tā mai ai ia lea fionga I le ali I whaamasino. Wa lewa na tā ua le sā mala ma le meo le anga ese, po o se tama I naifi. A o lea lawa ili au mai iluma, a e whaato a maua mulimuli I fō. Wa lana le au mai iluma ina ua fisilingia, e le lo ia le tamaitai o lo tua ia, I le nei whaalawe lawe po le nei fo I soli tū la fono. Whamai wa lei loa, Walei lo loa fa be woti tua ia peni. Po le afionga le suafa ia mamea peni a mina perite. Ma lei lo loa tuai. O le mea lei lo mafufau. Ua whaingo fie o na tuua ia le li I leo leo ua maliu sa ia whaia ma whaurulu I ele su enga le mataupul nei. O na wale mawhai o na tali mai ua maliu. Lea la ua vavai atu iai. E pe e fōringa mai fo I lea ua whaingo fie o na tuua ia, I le ua maliu, a wale mawhai o na toi tali mai. Ia tali mai la ua malolo I le ono futu, I le tuunga mau vātu le whaafunga mai a le atunuu. Tu lou tau a inga mapa ia I tau langi ma langi ni nili ma ni langi sisili ma ni au whaasasa vea. Ia talo whai. A o le tele a o le taimi le wha ngā solo I le whaamsinonga le nei. Ia o le whapena fo leo na nuti mo moia, loto maanganga o ainga, o au mea mamae o wome masani, paolo mangafa e tau le suafa, ma ua fesilingia le maliu leo. Ia, ua fesilingia ma ua le mautonu. Po le atonu le mata upu na maliu waile li I leo. Po o le mea, na whao ngā e pōkaki se whana, awa o pulufana me ia ai so o le lei pulufana tulou I le moauru. A na whapela e whana mamau, o te ofo foi au se tangata matua le lei tele ma poto pe whana mai se mea wā ai. Ai le mamaua uma pulu na e lua I le moauru. Ai ole le mamau, what is the distance? Was this police being shot at close range? Tana winga le upole na ole tu sa o le whana I le moaulu. Ai o omile le amoki tu lou wa le whafonga mai le atunu. O tu ai ngā su enga nei mana o mi ai forensic investigators mai whafu. O lo lava le nā tali tanunga I ai. A le ale la o balosi na whaonga. Awa ana whaapea. O te lo lava o le whana lea po o se tabai whana, po o se pistol, po o se 22, po o se mea whapena. Fua mai e lata le tangata na whaatinoina
le soli tu la fono ma le whaongai no le la au malosi. Fua i le misi ma le mamau o pulu e lua. Le la vea umaya o ngā tutonu ngā le mu o le vai mata. E ta titi ai ia pū na e lua tu lau whaafonga le tunu. O pulu e lua. Ia. Se i tātou tue tala noa ia i seisi teipi. Ia e. Pea mai o le whainga pālota. Ai pe o le tele na o le mea sau fia tala noa ia i ma tala atu a leo tā ua mai o le tātou exercise. Tātou whaso oi tū mua ato iona i tū malo. O nuu mawhianga ia whapea fōi le au whaingo le lātou lola pālota. O sui tau wā a o ai fo i pāti. O lo o whai ai o lātou sui to tonu i lea i tū malo, ma lea i tū malo. Ia, e ila le whasisilanga tā ua lea. O lo o mai i. Le tātou Father's Day promotion, a whai le leisau whaasala lau la kapi, alau ta mā. Pe whiwhia lau ka mai ka alonga fo, le aluanga fungu whamalanga microphone. Le nā watu le pasinga le taimi le nei, tau nuu le polo ia le misio, alu watu ai pasi atu ai tau, ia si oeli, alu wakbo i ama si oeli pasi aku i pasi ane i whea, po e mawhana me lave me, a whai le leilo ta mai le mea le nā. A wanoa le le ia le nei te tango ai, whai lau ta mai, whai sou sao lai, i le tau vanga le radio Samoa leo lo whai nei, o ta maa whaasala lau. Mo le aso whapito ta mā lua whelus fulma lima. Po e la se video lau ta mā. Po ua po o le tolu se fuluanga i le onus fulu se kone. O le o whai ai e lau ta mā i le whaatino ina. O le whafonga ina ma le whaasalau ina. O se ta'alonga le manu Samoa. Pei o ia la commentator. He's a sports commentator broadcasting that actual game on that day. Le tangola i le la mai i lau video. E le upenga ta whailangi o le www.radiosamoa.co.nz/dad. Ia, po le Facebook Messenger fo i le Radio Samoa. Ia, e whaangata tātou video i le aso whao se tema. O le tamai siri anu reactions i lunga o le Facebook. Ia, o le a manu malo se whailonga mo le aso tamaa. O ai o le a avea ma ta maa whaasalalau o le lua se fulu ma le lima Father's Day o le siampini a tonu o lau ta maa lea. Maluia le aso whapitoa o nai o tātou ta maa i New Zealand, Samoa, ia whapea fo i isi atu nuu o le lalulangi. O le avanoa le lei whapitoa lava le nei o anga waa uma. O ta mao New Zealand. Ia oi nei lope te ua maua i masau ngā luenga whaasala lau le Radio Samoa. O le whaasisilanga tā ule nei, pa ia o le tātou nu o sapunawa i whale alili. Le fio alo whanene, ma malu foi o lau tauto wha, ma upu i le loto i whale o le manu Samoa. Le a whataunu ina le tātou fontanga wha le masina, i le a so tolu se fulu o le masina le nei o kusol, lu afe lua se fulu male lima, no wingo le astona i aso nei i le itu lae sfulma le tasi i le tae ao. Pei ona autasia i ai le o tō finangalo, ma o na whanga i ai o le St. Andrew's Community Presbyterian Church, sfulma le valu Station Road i o tā huhu. Le a tapena i na fo i le laulau a whono se tātou tau mawhitanga, a wāle wha malu stino mo le lama whaamboi moe. Tai atu iai lau tau soifua i le aso ua atofa ina, ma le whaaloalo tele, sainia, tai whono, ma le laulau a whono. Ta longa le manu Samoa, ta pena lau a inga atoa mo se tā whao ngā mātango fie rotorua, wā ia le ta longa le manu Samoa, mo fiti i le aso ono se tema, mai aso lea. I le Rotorua International Stadium, i le awa uli. Tāle i tū lai tolu, a mata le tālonga tau ngō fia le tau o pepa mata mai ai, fulu tā la mō tamaiti, lua se fulu tā la mō tangata mātutua. Whātau loa ni tau pepa i lunga o le upenga ta whailangi Ticketmaster.com
Ia lena. Hela whasisi langa leu tu wama ia tu. Iai whamai. Whetau ile leile taʻalonga ma le asu sao ta mā. E tele no whanga i Rotorua e tā whawhau ai ia dad, ia ma le ainga. Langolango ina le nei taʻalonga ele Polynesian Spa. Ebert Rotorua ma le Mountain Jade, ia ma le I mana White Sail. O le G mana, I ma le G mana Wholesale Autos. Go the manu. Please give away a double pass. Talo fai ana I rasa o pasi I o tango loe. Ea fo I whaalawi lo atu. Oops. Ai lau vai leo. Inu leanga o a tele le malulu ma tele ma. Ona tawalunga tuai lea ma le ngana whaalalo I le whaafunga tāpua I le atunu u le nei a fiafi I le so wawai atu poi lea I tawawina le ngā ruenga. Ia mo le waa moe ma le pasi moe o le nei a fiafi. Manuia tele le whainga malolonga le atunu u ai mai se tuatu I lumo le tua I tātou tāro sanga. Ia le tulanga le au o iai le whainga filifilinga le atunu u tai au. Ferretti Avei, ia. Alori wa e anga tolu mai ava la tātou tau mawai. Reti Sibanu. Whamai. O le mea o te ofai. Po oina ta le pea le potu. Le ana tu uai ia meo evidence umane. More on that when we come back with the new. Tonu mai sis. A tu mai le whatu tu le tu Samoa o tasi le whainga malo o mea umane I toi la langa o mai lunga. Langa o lo o vevesi le atunu uma le o mauai. Io le o toi mauai se mi o tonu o nei mau mea uma. Ia, ai, so ia o le atato o e tale pese le ato o savea. Whamanuia tuai I a te oe, ane nei a fiafi, na Samoa uma o lo o whaafonga mai tawhai fia o le lalolangi. Ia, malau tapo inga a wā le whiriwhiringa le tunuu o le a whaia I le aso hata heao. Malia maia, ona ua pau o se mea ua o maua. Ia, whaalango mai la I e lo patua, ma lo tau au. Ai o le a kahau le whale. Whamangaru se leo le au auna le leo fiafi, tātou whailoa I le aso hata heao, a mata vave I a ngā luenga ale, au whai ngā luenga ale Radio Samoa, ina I a vave ona taunu mai unga, o le pālota ma whai numera I a te oe. Lai ki ngofo marau pengi, marau pepa, voi lele, Ia soifua Samoa o tala nai, e winga I o tātou tangata, I le nei aso, o a lātou mea na whai maamionga. Those were the stories of our people today. Ia, alofa tua ilo anti afa masanga. O whalawe lave afa masanga poe la ulu. Ia male tua whine ia Yvonne I Kahuku Bay la ie Hawaii. Soifua. Te tau mawhaina, koku mai le pauno, le whaamalu lea mua e la ina, ia whaamali e ina, pau se mea ua